Ajing Krishan yang nakapor sa kapor. Hakan ni kasi kabamenta adon berpentip syafi pasien ang sa pelat no ya kawai ke short film kabakating piit balay kabala direct ru na iba lodestar kurba mal kabala produce ru na iba lodestar kurba te ya kan ni ka film on sa pelat haka YouTube channel but yaka link yaka channel jong ini try but me yaka ne ka film ro kan sabu haka link jong ka description jong te se pet pet ba yaka ne ka film on da kala mi yaka ne ka short film ka bakating p8 bale in sa pet in sa sakhi pana kai ka daw kana ka film kai ka ting p8 bale in sa pet but halu ka no kan pen kring bakal penitnan na ka benta ka jongi te paralog Hasyuwa bangan pengkut ya kan ya kacing. Aku boleh pakai ya kacing punya kacang. Please share, like and subscribe ya ke channel jong iba lodestar kurba kebangan sabo ya ka kate jong ke channel apa jong ke description jong pat banyan sa iba dia kam juru ya ke channel jong ka bakating one pass kan mo plang channel o ka ringkat lang channel kan kat lang channel mo pa iba sepet bat sakhi ya kan ya kaji na ka jonga pai aji gershan ya kan ya kaji pentip jonga haswa bakal mi kan ya film piit balai ha ka channel ka jong ki ke banga sabo ya kan keten jo ka channel ha ka link description jonga dan kami ko mai support Melabitnya nang mana menang itu betka. Sangap sini bro, ngane tu mangaya me. Kating jangan. Ngate syabro babit.